Ibihe byiza reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwese mudukurikiye kuri runo rubuga rwacu rwa Iris News ndetse n'abashimira mwese mwamaze gukanda subscribe kugira ngo mujye mubona amakuru tubategurira. Rero nk'ibisanzwe muri kano kanya mbazaniye zimwe mu nkuru na bateguriye leta y'u Rwanda ikomeje kugabwaho navuga yuko ibitero n'ibihugu by'abazungu bafatira ibihano bitandukanye turaza kubigarukaho, ariko abanyarwanda aba social media influencers nago bicaye ubusa. Muri iyi nkuru turaza kugaruka ku magambo akomeye yanditswe n'umuhanzikazi w'umunyarwanda Butera Knowless, umwe mu bakobwa bakoze umuziki kandi bakuzwe n'abanyarwanda benshi, bakurikirwa n'abanyarwanda benshi. Ari ubutumwa yanyujije ku rubuga rwa Twitter agira icyo atangariza abanyarwanda ndetse n'abari kure y'imbibi z'u Rwanda bumva ibiri kuba ku gihugu cy'u Rwanda. Ubwo butumwa turaza kubugarukaho mu buryo bwimbitse. Ni ubutumwa ndetse yihanangiriza abazungu mu magambo akakaye, ababwira yuko ibyabaye mu Rwanda barebera babibonye na n'ubu ngubu basa nkaho bashaka kubisubira, agahamagarira abanyarwanda guhaguruka bagahangana. Mbere yuko rero twinjira kuri ubu butumwa bwa Butera Knowless n'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ruvanzemo n'ikinyarwanda gikeya, reka mbanze ngaruke gatoya ku bivugwa mu Budage ndetse no kuba leta y'u Rwanda yarahamagaje ambasaderi wa Canada ikagira ibyo imubaza. Ese byashingiye kuki? Iyi nkuru reka tuyigarukeho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yahamagaje ambasaderi wa Canada mu Rwanda kugira ngo atange ibisobanuro ku myitwarire y'igihugu cye yashinje u Rwanda ubwicanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ambasaderi wa Canada mu Rwanda yahamagajwe ku munsi w'ejo ku itariki ya 4 Werurwe 2025. Ni nyuma y'amasaha make iki gihugu gishinzwe u Rwanda cyangwa se gishinja u Rwanda kugira ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no gufasha byimbitse umutwe wa M23. Canada kandi yashinje u Rwanda kugira uruhare mu bugizi bwa nabi bukorerwa mu burasirazuba bwa RDC, burimo kugaba ibitero ku basivili, ku mpunzi ndetse no ku batabazi no ku ngabo z'umuryango w'abibumbye n'iz'akarere, ubuhotozi, gushimuta ndetse no gufata ku ngufu abagore n'abakobwa. Ibirego byose kandi nta na kimwe kigeze gitangirwa ibimenyetso bifatika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yatangaje ko nyuma yo kubona iri tangazo rigereka ibijyanye n'intambara yo muri RDC ku Rwanda, yahisemo by'igitaraganya guhamagaza ambasaderi wa Canada kugira ngo atange ibisobanuro by'ibyo kino gihugu kiri kuvuga. Mu byo uyu mudiplomate kandi yagaragarijwe harimo uburyo igihugu cye kiri gushinja u Rwanda ku bijyanye n'ubwicanyi mu burasirazuba bwa RDC, mu gihe bizwi neza ko ibi byaha bikorwa na FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ikorana na guverinoma ya Congo. Yagaragarijwe kandi ko Canada yirengagije impungenge z'u Rwanda mu bijyanye n'umutekano warwo, bakahitamo gushira amabi ya guverinoma ya RDC arimo n'ubwicanyi bukorerwa abanyekongo b'abatutsi ku bufatanye n'umutwe wa FDLR wasize ukoze amahano mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bigaragazwa n'iyi minisiteri. U Rwanda kandi rwashimangiye ko rudateze gutezuka ku ntego rwihaye yo kurinda abaturage barwo ndetse no gukomeza kubungabunga umutekano wa kino gihugu. Ambasaderi wa Canada kandi yahamagajwe nyuma y'amasaha make guverinoma y'u Rwanda itangaje ko uruhande Canada yafashe mu ntambara iri muri kino gihugu cya RDC ruteye isoni cyane ko kandi kwegeka ubugizi bwa nabi ku Rwanda bitazihanganirwa na kino gihugu. Abarimo Rwamucyo Ernest uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye bagaragaje ko iyi myitwarire Canada ishobora kuba ifitanye isano n'inyungu kino gihugu gifite muri RDC, cyane cyane ko bahafite inyungu zijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yatangaje kandi ko Canada yafatiye u Rwanda bino bihano mu gihe umujyi wa Toronto wari urimo kuberamo inama mpuzamahanga yo kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro ariyo yitwa
PDAC 2025. Uyu mudiplomate kandi yasobanuye ko inama igamije kubungabunga inyungu Canada ifite mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri RDC, kandi ko itangazo rya bino bihugu cyangwa se rya bino bihano Canada yashyize ahagaragara ryahuriranye n'uruzinduko rwa minisitiri ushinzwe ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri RDC ariwe Kizito Pakabomba, n'uruzinduko yagiriye mu mujyi wa Toronto. Uyu muhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye kandi yakomeza agira ati iri harabika ryabaye mu gihe kandi inama riri kuba igamije inyungu nyinshi kuri Canada ifite muri aya mabuye nk'uko twabigarutseho haruguru, bityo rero ababireba bakaba bakwiye kubitekerezaho neza. Muri iyi nkuru nk'uko natangiye mbigarukaho, reka mbanze mbabwire bimwe mu byatangajwe n'umuhanzikazi Knowless yashyize ku rubuga rwa X akangurira abanyarwanda guhaguruka bakarwana ku gihugu cyabo. Ni mu gihe kandi n'abandi bajeni hirya no hino ku isi, abanyarwanda ba influencers bakomeje guhaguruka bavugira igihugu cyabo gikomeje kugerekwaho ibihano bitandukanye bo batemeranywa n'ababivuga. Butera Knowless yanditse amagambo tugiye kubagaragariza ndetse no kubasomera, namwe mu magambo yanditswe mu rurimi rw'icyongereza ariko avanze n'ikinyarwanda. Abadukurikiye badasobanukiwe ururimi rw'icyongereza turagerageza kubasobanuriramo bikeya. Uyu muhanzikazi yagize ati ariko where were these sanctions give us when over 1 million of our family were slaughtered in 1994 genocide perpetrated against the Tutsi? Why didn't they sanction themselves for watching a genocide happening in real time and doing nothing? They watched the very killers FDLR find refugee, regroup and continue their atrocities. No sanctions, no accountability, just silence. And now history repeats itself. No. They want to lecture us, to punish us for surviving, to dedicate to us how to exit. Goodness, let's all stand up and let them know that we are been through wars. This is our country, our future. We will not bow, we will not break. Rwanda stands tall as always. Uyu muhanzikazi w'umunyarwanda wamenyekanye ku izina rya Butera Knowless aragaragaza yuko ndetse anibaza aho bano batanga ibihano bari igihe abanyarwanda bicwaga muri Genocide yakorewe abatutsi mu 1994, ndetse kandi akumva yuko bari bakwiye kwifatira ibihano ubwabo mu gihe bareberaga Genocide iri kuba nibagire ikintu babikoraho. Akakomeza avuga kandi ko babonye abicanye ba FDLR bagira abantu impunzi ndetse bongera kwisuganya kugira ngo bakore ibyo basize bakoze. Nta bihano bahaye ndetse nta n'agaciro babihaye usibye gusa guceceka. None amateka akaba arimo yisubiramo ngo barashaka kutwigisha, ndetse arimo aribaza ati barashaka kutwigisha cyangwa se barashaka kuduhana kugira ngo tudakomeza kubaho cyangwa se gusurvivinga. Ibi byose rero akabivuga anahamagarira abanyarwanda guhaguruka, ndetse avuga yuko banyuze mu bikomeye cyane bidakwiye gukomeza kubaho. Muri aya makuru kandi nabateguriye ari kugenda kuvugwa cyane kubiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ku gice cy'u Rwanda, nyuma y'uko ibihugu nka Amerika, Ubwongereza na Canada, Ubudagi nabyo byiyongereye mu bihugu byahagaritse inkunga byateraga u Rwanda rushinzwe gufasha umutwe wa M23 uhanganye na guverinoma ya leta ya Kongo. Abadage rero ngo bagiye gusuzuma ubufatanye bafatanyijemo na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rw'ubufatanye ndetse n'iterambere. Guverinoma y'Ubudage kimwe n'umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi ndetse n'akanama k'umutekano umuryango w'abibumbye mu cyemezo cyako cya 2773 cyangwa se 273 yagiye igaragaza inshuro nyinshi ibitekerezo byayo ku kibazo cy'urasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibikorwa bya M23
ishyigikiwe nk'u Rwanda nk'uko babivuga, ndetse n'ingabo z'u Rwanda RDF, ndetse ngo harimo no gufata umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Goma ndetse na Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ubudage bukagira buti twamaganye rwose ibyo bikorwa byo kurenga kwihagarikwa ry'imiryango ishinzwe ku nzira ishingiye ku nzira ya ngo nihagarikwa ry'imirwano ishingiye ku nzira ya Rwanda, ndetse no guhonyora ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'Ubudage kandi ishyigikiye ibikorwa by'ubunzi biyobowe na Afrika, ndetse n'ibikubiye muri iri tangazo byose byashyizwe ahagaragara. Rikomeza rigira riti Ubudage bufatanyije n'abafatanyabikorwa babwo buzakomeza kugabanya urugero rw'ubufatanye bw'ibihugu bibiri ndetse n'u Rwanda. By'umwihariko tuzahagarika imihigo mishya y'imari, dusuzume ubufatanye buriho na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rw'ubufatanye mu iterambere, duhagarike uruhare rwarwo rwo hejuru mu bikorwa by'ubufatanye bw'iterambere byateguwe na guverinoma y'u Rwanda, kandi hamwe n'abandi bafatanyabikorwa tuzashaka igisubizo gikwiye mu bijyanye na gahunda z'ibihugu byinshi. Bongeyeho ko kandi uruhande rw'u Rwanda rwamenyeshejwe mbere kino cyemezo, igihe bamenyesheje iki cyemezo hakurikijwe uruhande rw'umuryango ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wafashe, ndetse hasabwa ko ingabo z'u Rwanda zava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no guhagarika gufasha M23. N'igihugu cy'Ubudage rero nacyo kiyongera ku bihugu byinshi bitandukanye bikomeje gufata imyanzuro. Hakavuga ko kandi leta y'Ubufaransa nayo iri kwitegura gufatira ibihano leta y'u Rwanda. Ngaya makuru twari twabateguye muri kano kanya, dukomeje tubakusanyiriza amakuru atandukanye. Kugira ngo ujye ubona amakuru yacu, ndagusaba kuza gukanda subscribe aho hasi, tukimara gutunganya inkuru zacu ujye uzibona mbere y'abandi. Reka mbashimire, mwakoze kudukurikira. Bye bye.